Što se tiče situacije na vodoizvorištu, konkretno sa vodom, mi trenutno imamo dotok vode u vodoizvorište koji je negde 20% manji od naših dnevnih potreba i u principu tih 20% fali da se nadomesti za potrebe građana i da se nadomesti za potrebe gubitaka lokalnih i linijskih koji postoje na vodovodnoj distributivnoj mreži. Inače, mi smo sa restrikcijama možda mogli i ranije početi, međutim, sama mreža nije bila spremna, kao što znate. Mi smo morali prvo odraditi 2 velika čvorišta, jedno kod bivšeg hotela Inex i bivše gradske kafane Evropa. Kada smo to uradili i obezbedili ispravnost pojedinih ventila na sekundarnim čvorištima, onda smo tek mogli pristupiti restrikcijama, odnosno redukcijama u isporuci vode. Inače, sa ovim restrikcijama mi uspevamo da naše rezervoarske kapacitete da sada držimo na stabilnim kotama, uspevamo da teret suše i nestanak vode u pojedinim delovima dana kada su špicevi podjednako rasporedimo za sve građane, a pritom vodimo računa da naši prioriteti kao što su škole, osnovne i srednje vrtići, vatrogasno, dom zdravlja uvek imaju potrebne količine vode. Znači, još jednom, mi smo na ovaj način morali da obezbedimo višesatno snabdevanje vodom svih građana i da izbjegnemo situaciju koju smo sve do ovih redukcija imali, da određeni delovi grada, pogotovo druga i treća visinska zona, nemaju čak i više od 15 sati vodu. Sada svi imaju podjednako vodu i ove redukcije su na neki način i ne traju dugo i nije bio smisao, nije bila svrha toga da redukcije traju dugo, jer veliki broj građana, znajući da će redukcije biti dugačke, obezbedi se sa vodom. Posle toga kada voda dođe, ta se voda koja je obezbeđena za nestanak isprazni, što iz raznih posuda, i tako napravimo neke veštačke špiceve u vodosnabdevanju. Da li je ova redukcija već dala neke rezultate? Ova redukcija je svakako dala rezultate, povećala je stabilnost pritiska u vodovodnoj mreži, izbačene su ogromne količine vazduha koje je bio u mreži, stabilizovali smo rezervoarske kapacitete i na ovaj način možemo na jedan duži vremenski period, pošto se očekuje suša, obezbediti dovoljne količine vode za građane za veći deo dana. Do kada će ovakva situacija potrajati? Na osnovu onoga što mi znamo i na osnovu očekivane hidrološke situacije u ovom delu sliva reke Drine, u ovom delu naše republike, mi nažalost očekujemo da će još duži niz dana biti bez vode i bojim se da će ove restrikcije potrajati najmanje još 15 dana. Još jedno pitanje samo za kraj. Koliko je Bajinobaštanska voda ispravna? Bajinobaštanska voda je ispravna, bakteriološki, biološki, hemijski. 7-dnevno se uzimaju uzorci. Poslednji rezultati su dobijeni bukvalno pre 2 dana i naša voda je po svim parametrima izuzetno kvaliteta. Osim toga, građan ne treba da plaši njen mlečni izgled. Ne radi se o hloru, nego o razbijenoj količini vazduha koja se nalazila prethodno u instalaciji.